turabasuhuje inshuti mukomeje gukurikira Sincere.official channel yanyu bagezaho amakuru n'ibiganiro bigezweho harimo n'ibiba byavuzwe n'ijwi ry'Amerika. Kora like, share, ukore na subscribe ukomeze gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa kabiri abaturage bazazindukira ku biro by'itora guhitamo umukuru w'igihugu uzabayobora mu gihe cy'imyaka 4 iri imbere. Amatora kandi akurikiranirwa hafi n'abo mu bindi bihugu harimo n'abo mu karere k'ibiyaga bigari. Dufite ikibazo cy'intambara yo muri Ukraine n'ibi byose byo muri Palestine. Icyo namusaba nk'igihugu gikomeye nuko namusaba agahosha yano makimbirane. Yazadufasha guhagarika izo ntambara no guhashya ibikorwa by'iterabwoba haba mu karere ndetse no kw'isose muri rusange. Hanyuma mu bukungu turifuza ko yazadufasha korohereza abashoramari. Ibi ni bimwe mu bitekerezo byabo mu Rwanda. Uburundi ubuzima bw'abagore n'abana bakuwe mu byabo n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe bwifashe nabi. Ufise umwana muto kacisanga ndabura ibintu ndamufuka harakuze ukwezi ariko natanguye kumushira ku mugongo kubera kubona imbeho ni nyinshi. Aba ni bamwe mu bakuwe mu byabo ubacumbikiwe muri site ya Matyazo muri komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura. Israel yongeye kugaba ibitero mu ntara ya Gaza bihitana abarenga 20, naho Iran yataye muri yombi Reza Valizadeh wahoze ari umunyamakuru wa radio Farda ivindimwe na radio Ijwi ry'Amerika. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Vice Perezida wa Amerika Kamala Harris uhagarariye ishyaka ry'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe kuwa kabiri kuri iki cyumweru ariyamamaza mu mujyi wa East Lansing muri leta ya Michigan mu majyaruguru ya Amerika. Donald Trump uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani we hariyamamaza muri Pennsylvania, North Carolina na Georgia, leta 3 z'isibaniro. Mu masaha ya nyuma yo gushakisha amajwi abakandida bombi bibanze muri izi leta zizwiho ko bazatora umukandida uwo ari we wese bagerageza kuzigarurira. Ikusanyabitekerezo rinyuranye kuri aya matora rirerekana ko umubare w'amajwi y'abakandida wegeranye cyane, bityo uzayatsinda akaba ashobora kuzarushaho uwo bahiganwa amajwi make cyane. Umubare w'abanyamerika batoye kare ugeze kuri 75,000,000 ugereranije n'160 bari bamaze gutora igihe nk'iki mu mwaka wa 2020 nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bukorwa na kaminuza ya Florida. Birashoboka ko uzatsinda amatora atazahita amenyekana kubera ko zimwe muri za leta nka Pennsylvania zizaba zikibarura amajwi yoherejwe mu iposita. Washington, Ijwi ry'Amerika. Abaganga bo muri Palestina baratangaza ko abantu 23 bishwe n'ibisasu by'indege z'intambara za Israel zasutse mu ntara ya Gaza muri iki cyumweru. Abaganga bavuze ko 1/2 cy'abapfuye baguye mu majyaruguru y'intara, aho Israel ivuga ko irasa mu rwego rwo kubuza abarwanyi b'umutwe wa Hamas kwisuganya. Abanyepalestina baravuga ko ibitero by'indege z'intambara n'ibigabwa n'ingabo za Israel zirwanira ku butaka ari icyo bise itsembabwoko. Baravuga ko bigamije kumaraho abaturage bo mu mijyi 2 yo mu ntara ya Gaza mu rwego rwo kugira ngo habe akarere kadatuwe kameze nk'urukuta hagati ya Israel n'ahandi hatuwe muri Palestina. Israel irabihakana ikavuga ko ikurikiranya abarwanyi b'umutwe wa Hamas bagaba ibitero bavuye muri utwo turere. Abaganga baravuga ko abandi banyepalestina 13 baguye mu bitero binyuranye mu mazu mu mijyi ya Lahia na Jabalia, ahabarizwa inkambi y'impunzi nini kurusha izindi 7 zisigaye. Niho hibasiwe cyane n'ibitero bya Israel kugeza ubu. Israel nta kiratangaza ku bitero yagabye mu majyaruguru ya Gaza, ariko kuwa gatandatu yohereje andi masibo y'ingabo aho mu mujyi wa Jabalia yunganira abatayi 2 zari zihasanzwe. Ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden buravuga ko burimo gukurikirana ikibazo cy'ibisa n'ifungwa ry'umunyamerika ukomoka muri Iran. Uyu niwe munyamerika wenyine watawe muri yombi n'ubutegetsi bwa Iran kuva habaho igikorwa cyo guhererekanya imfungwa hagati y'ibihugu byombi mu kwezi kwa 9 umwaka ushize. Mu gisubizo hahaye Ijwi ry'Amerika, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko iza amakuru y'uko uyu mugabo ufite ubwenegihugu bwa Amerika yaba yarafatiwe muri Iran. Reza Valizadeh yahoze ari umunyamakuru wa radio Farda ivindimwe n'Ijwi ry'Amerika yagiye i Tehran mu kwezi kwa kabiri gusura umuryango we nyuma y'imyaka 14 yari amaze hanze y'icyo gihugu nk'uko ubutumwa bwe buheruka ku rubuga X bubigaragaza. Iran ntireba neza radio Farda n'irindi tangazamakuru rikorera mu Burayi na Amerika mu rurimi rw'igiperesi.
ibibona nk'ibishobora gutuma abaturage bakangukira kwanga no kwamagana ubutegetsi bw'igitugu buriho muri icyo gihugu. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko irimo gufatanya n'Ubusuwisi buyunganira mu bibazo birebana na Iran kureba ko babona amakuru yisumbuye kuri iki kibazo. Inzego z'ubutegetsi z'i Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine zatangaje ko igitero cy'indege z'intambara z'Uburusiya cyangije amazu, imihanda n'insinga z'amashanyarazi kuri iki cyumweru. Ingabo za Ukraine zavuze ko zakumiriye ibitero by'indege zitagira abazitwaye ku buryo usibye ibikorwa remezo byangiritse nta muntu ibyo bitero byakomerekeje cyangwa ngo bihitane. Ibyo biratangazwa na Serhiy Popko ukuriye ubuyobozi bwa gisirikare mu mujyi wa Kiev. Yavuze ko ari igitero cya kabiri Uburusiya bwongeye kugaba ubwitwikiriye ijoro, kandi yemeza ko indege zitagira abazitwaye zagabye icyo gitero zose zahanuwe. Ntihahise hamenyekana umubare wazo. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri eshatu radiyo yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Mudusanga kuri radiyo yacu VOA. Mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ko twabibabwiye mu makuru yo hirya no hino ku isi, muri Amerika ejo kuwa kabiri bazazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Vice Perezida Kamala Harris uhagarariye ishyaka ry'Abademokrate ahiganwamo na Donald Trump uhagarariye ishyaka ry'Abarepublikani. Ikusanyabitekerezo hirya no hino riragenda ryerekana ko begeranye cyane mu majwi, ku buryo ibizava muri aya matora bitegerezanyijwe amatsiko, haba hano muri Amerika cyangwa hanze yayo. Umva igiteye amatsiko bamwe mu Banyarwanda muri aya matora. Ku matora yo muri Amerika, iyo tureba inkuru cyangwa se tureba amakuru, ntabwo turebera hano hafi gusa, dukurikirana n'ibyo hanze y'imigabane yacu. Rero ku matora ikintu navugaho, Trump aramutse atowe, njyewe ndareba hanini ku bijyanye n'intambara, kuko nta keza ko kuba nta mahoro, kuko ikintu cya mbere ni amahoro mu isi. Buriya udafite amahoro n'umutekano, n'ibindi byose wagira ntacyo byakumarira, kuko wabyubaka bigasenywa ugasanga urimo urakorera muri zeru. So ikintu ntekereza, intambara zino za Ukraine, intambara hagati ya Palestine na Israel, intambara zo muri Congo, intambara zo mu bihugu bigiye bitandukanye, imitwe yitwaje intwaro y'iterabwoba n'ibindi, bihawe umurongo, kuko tubona ko Amerika isa nkaho ariyo iyoboye isi. Niyo shusho tubibonamo, kuko njya mbona yivanga cyane mu makimbirane y'ibindi bihugu kandi ikagiramo ijambo. Ibyo Trump avuga, perezida w'u Rwanda Paul Kagame niwe ukunda kuvuga ko imvuga ariyo ngiro, kandi agashyira mu bikorwa. Nawe abaye nkaho ibyo atubwira arimo kwiyamamaza abishyize mu bikorwa, agahagarika intambara hagati ya Russia na Ukraine, nekereza ko n'izindi zose zagenda zihagarara. Wenda agiye mu mujyi arimo rero ko arimo kwigaragaza yiyamamaza, ntabe nka baba perezida biyamamaza bikarangirira mu mvugo yo kugira ngo babatore bagera ku myanya bashakaga, ukabona ko intumbero yabo bwari ubugugu no gushaka amafaranga yabo ku giti cyabo n'imiryango n'inshuti zabo, ntibakorere mu nyungu z'abaturage. Trump mu by'ukuri agashyira mu bikorwa ibyo avuga yiyamamaza, ntekereza ko ibintu byagenda neza. Rero ikintu numva nasaba perezida atorwa muri Amerika, uretse gufata Afurika akayishyira hamwe, tugakora twese nta kibazo na kimwe dufitanye, ibintu bijyanye n'amayisanse bigakomeza bikatugeraho. Ikintu ngewe numva namusaba ni uburyo bwose yakoresha bwatuma hosha iriya ntambara iri muri Ukraine. Ibyo nibyo byatuma n'ibindi bihugu na Afurika muri rusange twongera kugira iterambere, n'ibintu bigenda bizamuka bikongera gusubira ku murongo, bikagabanuka ibiciro by'amaesanse, amagaze. Perezida uzatorwa, ikintu namusaba, dufite ikibazo cy'intambara yo muri Ukraine, tukagira ikibazo cy'intambara yo mu Burusiya, n'ibi byose byo muri Palestine. Icyo namusaba nk'igihugu gikomeye ku isi, ni uko namusaba agahosha yano makimbirane.
ibi byose bikavaho. Ikibazo cy'inzara gituruka kuri izi ntambara. Izi ntambara zirangiye rero tukagira amahoro, ibihugu byarushaho guhahirana. kuri perezida uzatorwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo twumva yazadufasha nk'abatuye isi muri rusange mu buryo bw'umutekano. Uri kubona isi yugarijwe n'ibibazo by'intambara mu bihugu bitandukanye, yazadufasha guhagarika izo ntambara no guhashya ibikorwa by'iterabwoba haba mu karere ndetse no ku isi yose muri rusange. Hanyuma mu bukungu turifuza ko yazadufasha korohereza abashoramari mu mishinga ifasha mu guteza imbere ikoranabuhanga, ubuhinzi, inganda, bigamije gukemura ibibazo by'ubukene no guteza imbere imirimo muri rusange. Turifuza kandi ko yazashishikariza ubufatanye n'ibindi bihugu mu guteza imbere ubucuruzi no gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Yewe rero ni ikintu nabasaba rwose, batworohera abantu, batworohere, baduhe umutekano usesuye kugira ngo natwe tudakomeza gukekana, dufunga imipaka, dufunga iki, kugenda umuntu agenda adafite umutekano, yumva atazagera aho agiye amahoro kubera intambara. Icyo kintu nakibasaba rwose, mu byo bakora bazakora ibyo ngibyo. Uriya Joe Biden namusaba ko iriya ntambara iba itari yaba, ibihugu byari bimeze neza kandi nta n'inzara yari iriho, duhahirana, buri wese ashaka kugenda akagenda. Mu Burusiya na Ukraine y'intambara itaza kuba, ntabwo ibi byose biba bihari. Ariko nk'uko uriya perezida wo muri Amerika yavuze ngo naramuka atowe intambara izarangira, ese buriya koko ibyo yavuze byajya mu bikorwa cyangwa se nta majwi yishakira? Aramutse atowe ibyo yavuze akabishyira mu bikorwa, sava, intambara ikarangira, umutekano ukongera ukaboneka, n'ibicuruzwa ukongera bikaboneka, twagenda neza, inzara igashira. Bamwe mu banyarwanda bavuga icyo bategereje kuri aya matora azabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara amajwi y'abazatora siyo yonyine yemeza umukuru w'igihugu mushya. Ijambo rya nyuma nk'uko ariko byagenze kuva kera ni irya koleji y'abatora. Mu rwego rw'inkuru zihariye rero zisobanura ibirebana n'aya matora, reka turebere hamwe icyo koleji y'abatora aricyo n'ukuntu ikora. Thomas Kamilindi, byifashe bite? Iyo umuturage agiye gutora, ku rupapuro rwabugenewe asangaho amazina y'abakandida bose, akihitiramo umwe. Abakandida bavugwa cyane muri aya matora ni babiri biyandikishije muri leta zose n'umurwa mukuru w'igihugu Washington DC. DC ni ukuvuga District of Columbia. Aba ni Vice Perezida wa Repubulika Kamala Harris uhagarariye ishyaka ry'Abademokrate, n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump w'ishyaka ry'Abarepublikani. Nyamara hari n'abandi bakandida nubwo bo batiyandikishije mu matora yo muri buri leta. Twavuga nka Chase Oliver, kandida wa Libertarian Party, umutegarugori Jill Stein wa Green Party wanarihagarariye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2012 no mu 2016, ariko ntabashe kurenga umutaru, n'abandi batatu biyamamaza ku giti cyabo. Aba bose rero uko ari 7 nibo rubanda barimo batoramo muri leta zitandukanye. Ariko rero iyo abaturage batoye, mu by'ukuri baba bahisemo itsinda ry'abitwa abatora bakuru. Iri tsinda niryo ryitwa koleji y'abatora. Koleji y'abatora ariko si inteko ihoraho cyangwa se imwe yicara hamwe, ahubwo igizwe n'inteko z'abatora bakuru muri buri leta. Nyuma y'itora rya rubanda, izi nteko nazo ziteranira umunsi umwe mu murwa mukuru wa buri leta, noneho nazo zigatora umukuru w'igihugu. Rero biba buri myaka 4 mu matora ya perezida wa repubulika yonyine gusa. Koleji y'abatora yanditse mu itegeko nshinga. Abaryanditse mu 1787 bagize impaka ndende zo kumenya uko umukuru w'igihugu agomba gutorwa. Bamwe bari bashyigikiye ko ashyirwaho na Congress, ariyo nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu. Abandi bo bari bakomeye cyane bikomeye ku gitekerezo cy'uko abaturage aribo bagomba kwitorera umuyobozi w'igihugu cyabo. Aba rero banditse itegeko nshinga bafashe umwanzuro, bandika ko perezida wa repubulika azajya atorwa na rubanda, ariko yemezwe na koleji y'abatora. Koleji y'abatora igizwe n'abaturage, umubare wabo ungana n'uw'abagize Congress, hiyongereyeho n'aba Washington DC. Muri iki gihe abagize koleji y'abatora bose hamwe ni 538, ni ukuvuga 535 bo muri leta zose na 3 bo muri DC.
buri leta igira umubare munini cyangwa muto nk'uko bimeze muri Congress bitewe n'ukuntu ituwe. Professor Nathaniel Burkhead, mwarimu wa siyanse za politiki muri kaminuza ya leta ya Kansas State University, araduha urugero. Wyoming ifite depite umwe n'abasenateri babiri muri kongere, bityo ifite abantu batatu muri koleje y'abatora yayo. California ya mbere ituwe cyane kuruta izindi, ifite abadepite 52 n'abasenateri babiri muri kongere, bivuze ko koleje y'abatora yayo ari abantu 54. Wyoming inganya n'izindi leta 5 nazo zidatuwe cyane, arizo Alaska, Delaware, North Dakota, South Dakota, Vermont, hiyongereyeho na DC. Amatora narangira mu cyumweru gitaha hazakurikiraho amabarura y'amajwi birumvikana. Koleji y'abatora yo izaterana ku itariki ya 17 y'ukwa 12 kugira ngo yemeze umukuru w'igihugu mushya ihereye ku majwi yavuye muri rubanda. Professor Nathaniel Burkhead. Aho gutorwa na rubanda, buri leta ifite umubare w'abatora bakuru. Kandida ubonye amajwi menshi y'abaturage muri buri leta niwe wegukana amajwi y'abatora bakuru bose. Ibi niko bimeze muri leta 48 muri 50 zigize igihugu no muri DC. Kandida uje imbere mu majwi ya rubanda niwe koleji y'abatora yose yemeza. Naho muri leta 2, Nebraska na Maine, zo amajwi ya koleji y'abatora ajya kuri kandida bikurikije uko atsinze muri buri karere k'itora kazo. Uzaba perezida wa Repubulika agomba kwegukana byibura amajwi 270 kuri 538 yo muri koleji y'abatora. Koleji y'abatora nirangiza imirimo yayo izabyoherereza Congress. Iyi nayo izaterana ku itariki ya 6 y'ukwa mbere gutaha, itangaze burundu amazina ya perezida wa Repubulika mushya na visi perezida we bazategeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi myaka 4 iri imbere. Amakuru tuyakomeretse mu Burundi, aho ubuzima bw'abagore n'abana bimuwe bahungishwa ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe bwifashe nabi. Ahitwa Matyazo heri muri komine Mubimbi bavuga ko batabona uko baryamisha abana, cyane cyane abakivuka. Kubona amazi yo kubakarabya nabyo bikaba ikibazo. Thierry Ndayishimiye nibyo atubwira. Ufise umwana muto usanga ndabura ibintu ndamufuka, harakuze ukwezi ariko natanguye kumushira ku mugongo kubera kubona imbeho ni nyinshi, mwijoro amazi ararakoroka, ukuvuga ararira bukarinda buca kubera imbeho. Uwo ni umwe mu bakenyezi baherutse kubyarira muri site ya Matyazo iri muri komine ya Mubimbi mu ntara ya Bujumbura. Ari mu bahimuriwe bitewe n'amazi ya Tanganyika yateye muri zone ya Gatumba, haretecera bimura. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bamusanze ahetse umwana w'ukwezi kumwe gusa. Uwo mukenyezi yabiganiye ubuzima babayemo ngaho muri iyo site, na cane cane ku muvyeyi afise umwana muto cane ko kuronka aho kumuryamika bigoye cane. Uku nikabisigura. Binyorohera kubera turyama turi benshi, ni hatoye. Ufise umwana muto usanga ndabura ibintu ndamufuka, nk'ubu yamaze kuja ku mugongo atarakuze ukwezi kubera kubona imbeho ni nyinshi, mwijoro amazi ararakoroka, usanga ni kibazo. Mwana kadegedwa akagumarira, nukuvuga ararira bukarinda buca kubera imbeho. Uwo muvyeyi amaze ukwezi kumwe abyaye anavuga ko bahangayikishijwe n'isuku rike riharangwa, aho usanga abana babo baguma bagwaye indwara zituruka ku isuku rike. Avuga ko ivyo bitegwa no kuba atamazi meza bafise. Ikibazo c'amazi rero akabona ko ari intandaro ya byose, kuko bakoresha amazi baguze buri munsi kandi atanu ubushobozi bwo kuyagura bafise. Ukavoma ibido y'amajana 5, kandi ndi umuvyeyi camvoma ibido z'ibihumbi 2. Cumbwira ibyo 2,000 buri munsi, nukuvuga kuva mbyara buri bido z'ibihumbi 2. N'amazi ntakwire kubera n'abana baguma biyonona, bonona impuzu, n'ahantu hari vumbi, umva usanga ari kibazo. Naho no mesa usanga ntacyo nkoze nyene, ntuyaguma diyara kubera iki, aho turi mu bucafu. Mugenzi we nawe avuga ko harimwe abarara bahagaze kuko aho baryama hameze nabi. Avuga ko n'ikirago baba bashashe hasi basanga carengewe n'amazi, ayandi akamanuka ku mahema babamwo, bakisanga aho baryamye batose batanaronka aho bihengeka. Aha hasi turyama ku birago, nico kirago hamwe kiguruka kironka, urabona hasi harakanye uca usanga caboze kubera hasi haguma hakanye hari amazi.
urabona nk'uruyo yakururyamika nk'ahantu nk'aho ahantu arahinduye hariya acaratabutse urabona nta kirakanye naho ukora ko kumvisha kirakanye. Aha kandi bavuga ko hasi haba hatose cane hakaba naho usanga haraje umukungugu. Bavuga kandi ko hari aho babona ibinyamugera munsi y'umukeka baba baryamye ko rimwe na rimwe bikanabarya. Ibinyamugera bimeze nk'ibinyo kujya ku binyo byo mu wese ukabona gitaragurika kiva munsi mwiza ushashe nk'ikirago cyo cyonyine atakindi kintu wasizeko. Ejo bundi hariho umuntu yanyigiwe n'ikinyamugera bakibona kiriko kiranyegera uko baca baragikemukura baragiturira je naho noronka duke tubaho reka nkaronka ngaha uraje kurara ku mabuye. Ikindi abo bakenyezi bavuga nuko aho bavoma amazi yo kugira isuku no guteka usanga ari kure cane, iyo batarose amafaranga yo kuyagura bikabagora cane kuja kuyizanira. Uyu mukenyezi avuga ko hari igihe ahora aja kuyizanira kandi atarakomera umugongo kuko amaze ukwezi kumwe yibarutse bikanamutera ikibazo gikomeye nk'uko abisigura. Ikibazo c'amazi kabisa kiratunanije, ngiye kuvoma ca ntangura kuva kandi kubera nk'umuvyeyi ntarakomera umugongo umukata usanga amazi amafaranga baduha 235 tusanga bihereye kwayo mazi kandi hano nta n'ikindi kintu dukora umva no kuguma twicaye hamwe y'amasasamenyereye kudandaza. Abo bakenyezi basaba ko leta yobagarukira vuba nk'abavyeyi bafise abana bato kuko bakenera uburyo bwinshi bwo kugira isuku ribakwiye. Ikintu dusaba tworonka ahantu tuba dufate uri mu kazu kiwawe uramenya uko upanga ibintu, ariko kubera usanga turi abantu benshi umwana muto impuzu n'ikibazo twosaba ko bodufasha kabisa tukaronka ahantu turyama hameze neza. Kuri ivyo bibazo abo bakenyezi bafise ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushigikirana buvuga ko hari ibyo leta iriko iratunganya kugira ngo baroswaho kubaheza kandi hafise isuku. Ildefonse Majambere umuvugizi w'ubwo bushikiranganje kuri mikro z'abakunzi b'ijwi ry'Amerika asaba abo bakenyezi kwihangana kuko leta itabibagiye. Ariko ico twotahura muri ibi nuko leta yitwararitse yuko bajya abantu begeranirijwe hajya haba ku vyo gufungura haba ku vyo kwivuza haba ku vyo kuronka amagara meza, isuku, ubwiherero bumeze neza, uburaro bumeze neza, turiko turabitunganya. Muri iyo site ya Matyazo haba imiryango irenga 1000 igizwe n'abagabo, abakenyezi n'abana, ariko abakenyezi n'abana akaba ari bo benshi naho atabiharuro byabo bwite twabashije kumenya. Abahimuriwe nta mazu barubakirwa, bamwe barara mu mahema abandi bakarara hanze nk'uko babitwiganiye. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Noneho tuje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanone abagore b'abanyekongo n'abanyarwanda bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka bavuga yuko bahura n'ikibazo cy'umutekano muke uri hagati y'ibihugu byombi. Kuri bo ibyo biteza amakimbirane abera inkomyi ubucuruzi bwabo. Gloria Tuyishime yavuganye nabo. Ni abagore bibumbiye mu makoperative atandukanye bacuruza ibyiganjemo imyaka bavuga ko amahoro agira inkomyi zitandukanye mu bucuruzi bwabo, harimo umutekano muke n'amakimbirane aturuka ku mwuka mubi ukomeje kuba hagati y'ibihugu byombi. Uyu ni Mukamusoni Sara, umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 50. Mbere tutarahugurwa nabo twageragayo bakaduhuga bakatubwira abanyamahanga, ariko ubu ngubu kuva twahugurwa bakadushyira hamwe rwose dusigaye turi bamwe nta kibazo. Nubwo bahura n'imbogamizi y'umutekano muke, baba bifuza amahoro hagati yabo ndetse na bagenzi babo b'abanyekongo, bityo basanga bakwiye kuyimakaza hagati yabo. Uyu ni Mbarushimana Ange, umubyeyi nawe ukora ubucuruzi buciriritse. Urabona ko twateranye n'abakongomani, amahoro icyo itubwiye twebwe, uzi iyo wambutse ukajya gucuruza ukagera muri Kongo ugacuruza ibyawe ku mahoro ukagaruka, ayo mahoro usanga aricyo gishoro cya mbere. Nta mahoro nta gishoro, niyo wagira amafaranga ukabura kucuruza kubera nta mahoro, ariko hari amahoro ukambuka muri Kongo bakaguterera neza, wagera inaha ukamera neza, ni ubwo bushoro cyose. Gusa nanone mu bihe bitandukanye kwimakaza amahoro hagati yabo byagiye bigorana, aho wasangaga abagore b'abanyarwanda batishyurwa ku bicuruzwa bagemuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo batwishyuraga mbere, ntabwo batwishyuraga, twaragendaga gutuma atizana wenda zana nk'imbuto, afata imbuto nkazimushyira, nagera nkicara ya saha yajya gutaha ya saa 9 ubwo ngahita nitahira ntibanyishyura, ubwo bikaba ideni. Yaba ideni rero ubwo urumva ko mpagaritse akazi. Iyo mpagaritse
babuze akazi rero ubwo niyo yanzara. Ku ruhande rw'abagore b'abanyekongo ho ni inkuru itandukanye. Bavuga ko badakunze guhura n'ibibazo mu gihe bambuka cyangwa bageze mu Rwanda, icyakora amahoro make hagati yabo akaboneka mu gihe cyo kurangura ibicuruzwa babijyana mu gihugu cyabo. Shami Kapama ni umuyobozi wa koperative y'abagore muri Kivu ya ruguru, aragira ati ndiyo kunakuwa matatizo. Yego, habamo ibibazo mu bucuruzi bwacu hagati y'abanyarwanda n'abanyekongo. Umucuruzi ava mu murima akandanguza ibicuruzwa, yarangiza akagarura bya bicuruzwa muri Kongo iwacu. Ntabwo twacuruza twembi ngo bishoboke, bituma rero habaho ibihombo n'amakimbirane hagati yacu. Simba nyibashije kumwishyura, wakati ninahomba naona mara ninabakia na deni yake, mara unaingia tu shida. Kwa Mutwari Bijana ati nawe akora ubucuruzi bwambukiranya umupaka bwa tangawizi. Magumu tunaweza tukaipata ni kama hari igihe duhurira n'ibibazo ku mipaka, ariko iyo wujuje ibyangombwa umuzigo wawe ubasha kwambuka nta kibazo. Icyakora ikindi kibazo duhuriramo n'abanyarwanda ni uko mba naranguye mu Rwanda, noneho wa wundi wandanguje tangawizi agakomeza akagurisha ku giciro namuranguriyeho iwacu muri Kongo. Ibyo bituma tubura uko ducuruza kuko aba yaboneye amahirwe mu kumurangurira, yarangiza akaza kongera kuyashakira iwacu. Aba bacuruzi bavuga ko baba bashaka kwimakaza amahoro mu rwego rwo gushaka gukorera hamwe, bityo iyo habayeho igihombo kuri umwe, ku mpande zombi kiba ari igihombo. Aba bagore bose bahuriza ku kuba ikibazo cy'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi kikiri imbogamizi kuri bo, ndetse no kumva ko umunyarwanda n'umunyekongo ari abantu batandukanye. Icyakora umushinga utegamiye kuri leta kubaho bisobanuye umuryango nyarwanda uharanira iterambere rishingiye kuri bene ryo, wo uhugura abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kutita ku kuba buri wese ataha mu gihugu cye bimutera guhemuka. Uyu ni umuhuzabikorwa wayo David Bazirankende. Kubw'ibyo rero abangaba baza bagatanga imari yabo ariko ntibishyurwe hagendewe ko n'ubundi ntawe uri bumurege ni mu gihugu cye. Byose turibahuguraho tubabwira ngo murenge ibyo mutekereza ko wakorera umuntu wumva ko ntacyo ari bugutware, ahubwo mubagarire yasano yuko mu buzima bwa buri munsi muhorana. Kanababwira ko buriya mu buzima nta n'ujyana ideni ry'iminsi, icyo ujya nicyo usarura. Urambura mugenzi wawe uyu munsi ariko nawe uri kwibikira bazakwambura. Uyu mushinga kandi ugerageza guhugura abagore kugira ngo ntibite ku mutekano muke uri hagati y'ibihugu byabo, ahubwo bakita ku gukorera hamwe ubwabo. Kandi n'abakongomani iyo baje mu Rwanda nabo n'ubundi bagurira abangaba basanze hano mu Rwanda. Ubwo rero ku ruhande rwabo n'ubundi mu mibanire yabo ya kivandimwe hakenewemo amahoro, hakenewemo kubana barenze ibijyanye n'ibibazo biri muri aka karere k'ibihugu byacu byombi, ahubwo bagakomeza kubungabunga ya sano yo kubana hagati yabo mu mahoro, kubera ko n'ubundi imikorere yabo irushaho kuba myiza iyo bakomeje gukorera mu mahoro no mu kivandimwe. Uretse kubafasha ibijyanye n'amahugurwa, uyu mushinga unabaha amafaranga yo kwikenura mu gihe bahuye n'ibihombo, ukabigisha no kwibumbira mu matsinda no kwizigama no kugurizanya. Mu gihe hakomeza kumvikana umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagore bakora ubucuruzi buciriritse nibo ahanini bagirwaho ingaruka ziremereye kuko bituma imiryango yabo ibaho nabi. Ubuyobozi bw'umushinga kubaho bwatubwiye ko amahugurwa ku bagore b'abanyekongo n'abanyarwanda atangwa ku bagore 50 ku mpande zombi. Biba kandi biteganyijwe ko abo 50 bahugura abandi barenga 600 ku mpande zombi. Gloria Tuyishime, Ijwi ry'Amerika, i Rubavu. Inshuti mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika, reka mbashimire ko mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu biri imbere.